Muciini kwa Anthony Mutinda mwena wa Yatta kaunti-ini ya Machakos, Mutinda arabonia nguraro cia bara iria erĩga gũtũngio mũcemanio-inĩ wa kĩũteti hĩndĩ ya icera rĩa mwambo wa mũng'ethanĩro ikamba-inĩ, mũcemanio ũrĩa watigire amwe na nguraro nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yao ya kĩũteti. Nilikuwa mwathiriwa wa kupigwa, ambapo nilipigwa na lungu hapa kwa uso, nikaanguka chini, na kuna mama mwingine nilikuwa namsaidia ambaye alikuwa amepigwa hiyo siku, aliumizwa kwa mkono yake. Tauni-inĩ ya Yatta kũrĩ mũcemanio ũyũ wabanĩkĩire mũthia-inĩ wa kiumia, andũ meyũmbĩte na ikundi, Frida Wanza akĩonania nguraro iria arauga nĩ cia kũbũrwo na thimbo, njara na mũgongo, nĩ kĩrĩa augĩte mabĩtia marĩ o gwĩkĩra nguo iria yarĩ na mũcoro wa mũmbunge wao. Nilipigwa mgongo na hizo lungu wanakuanga nazo, wakanipiga mateke, hata hii mkono moja imefura, na niko na mpaka hata bidhili niliandikisha jana. Wenye walikuwa na nguo za Basil walikuwa wanarushwa, walikuwa wanakimbishwa, na walikuwa wanatendewa mabaya kama kuchapwa, na tukaona hiyo sio vizuri. Kama ni viongozi, tunataka kuchagua viongozi wako kimoja na viongozi wenye wanafanya kazi pamoja. Mimi kati wao nikakanyangwa mguu, na sisi hatutaki watu wa vita, tunataka watu wa kufanya kazi. Muingi wa matora maya ũgĩũkĩrĩra atongoria ao mamorĩte matige kũbũrithania muingi amu nĩguo ũrĩ na itua rĩa mũthia mũtongoria ũrĩa makenda amarũgamĩrĩre. Mimi na hii iende Kamba Nation, we are past kupiga kura na chama, we are past Wiper. Kalonzo usituletee mtu, sisi kama wananchi tunajichagulia leader. Sisi kama Kamba Nation, we will choose our MPs, we will choose our MCS, we will choose our governors, we will choose our leaders, even our senators. Wewe kuja tukupe kura yako kama president, but utuachie wengine tutajichagulia leaders. Dosari ilikuja ni wale watu wale tuliwaona walikuwa na fimbo kama ya jembe, na walikuwa wana target wale watu walikuwa na nguo za Basil, waliondolewa mara moja, na ikasemekana hao watu hawapaswi kuwa hapo. Kalonzo, tunakupenda kabisa kama wakaaji wa Matu. Kura zetu zote za president ni zako. Tunasema tena tano fresh kwako. Sasa chenye litukasirisha kama wakaaji wa Matu ni kwamba ati unaita mbunge wetu msaliti. Mbunge wetu ni msaliti aje? Tunauliza mbunge wetu ni msaliti aje Kalonzo? Mbunge wetu ametuletea lami Matu. Mbunge wetu ametuletea basari Matu. Mbunge wetu ametuletea maji Matu. Darasa ametujengea za gorofa. Bona aitwe msaliti? Sisi kama wakazi wa Yatta tunaomba Honorable Stephen Kalonzo azimame kwa hiyo kiti yake ya president, tutampea. Lakini kwa hii viti zingine, hata kama mtu ako kwa chama ngani, aje kumbanguliwa, njuu sisi ndio waamuzi. Kugerera njĩra ya thimũ mũmbunge wa Yatta nĩ akũmithĩtie gĩko gĩkĩ, akĩũria thirikari gũtacũkĩra ikinya rĩa watho arĩa matabanirie ngero ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy Wandia wa Mũrĩithi.